এইটো নম্বৰ সেইজনী ছোৱালী অকলে আহি আছে আৰু তই কি কৈছ? মই লিফ্টৰ কাৰণে তই নম্বৰ কিয় খুজিছ? নম্বৰ খোজা নাই, মই লিফ্টৰ কাৰণে। তোৰ নাম কি? আশিষ যাদৱ। Kardong Carving Long Life kelang ratunduan. Nili Carving Long Life pen isi abirta pacini pon kangtung mangalal sonlo. Nili difu pen rong cedamik bom ahut la titiliguri mate la volongko maji non kaselam bom highway natu nili damik bom ma nili frang isi truck. Adak nili nombor gado weta dolo. Kendon a visual nalitum teglong po. Labang so a visual along the truck driver alang li pasang koksi highway li pasang koksi anim so pipen singki bom amat nili da pasang dun hoy ama single so truck bang ka phiri mat hadak pen damjulo ama singke nili banga truck phan mangke men plung dun de lo ama sinili hala so nim so pi phanse arju thulo bongso nangli pi phansi truck driver pen kaching kilo pate ko pilo nangli phana putekan amasi anim supi bang nang pulo nili keng pen inwe dam bom nang theklong si pasang si nili nombor nang cho hang pen nili thangda pudunde same nili nombor na hare masi nang piun e pemasi enge nang dunjima puta nang hanglang masi nili ne nang dunde pemasi enge so PCS so truck driver bang dam julo po so alam marjulong panili paprap thulo amarang ke nabang so truck panili overtake lo amat pasangkok lo nili panang tong der na potong der na pulo titame nili isi message pale ji phansi nili la so truck khang don lo amat truck driver phan pasun lo ange arjulo la so karju ang ton bena video nang litum phan na paklang po la sinili isi awareness mate message ping tung mang la lo no chu hetta nili tum inoranim sopi difurong sopi alangli konatong dami pune stame lamding road pen alangli bus thabdun lo man mengjang lot ho mane kisun nei adim chichi ne ma suntuk lo api longka long ana porta ange gari motor da fi avi thude lo fi kangting thektik lo amasi nge inwet arja bara da masi theklong si truck driver tumsi lasonim sopi phan puthot Carving Long na thukevan pu masi asabir tanil tum ribdun long si aju jirlo baji hini na ko ana por nil tum laso supi phan ing thum dun si aphi alang tum truck driver tum ta kachichini je theka tum phan phone nang lo thu si ange pupu phone guardian long da phi ga phone number le thulo truck driver da number long thu masi sonim supi phan arju masi la sonim supi phan nili tum en dun long lo sitame truck driver bang me sense lo la si la su supi phan long dun lo sin non da nili la so truck driver phan nili karju teng bolote alang lina che than mangke la so nim supi si nili phan lift na cho hang mate truck na pasang dun ma sinili pasang nang koklo nili a hok pen na che than jongsi nang bisa se pote anim supi a hem samin lang na rong samin nang dun ploji nili lan cho bai munit kali pu la se so truck driver nang che than thulo a phi nili anim supi phan lang pamelo anem supi bangda ko sona type sono ne max ta chipung ha tama sinli amen en tungtilo sitame lalo komatong chok ne chok chene sitame inu truck driver pu sitame ananar lo tatet ke inu anim supi phanmen ke thaponji ta nona dina kai ke putik thide sitame anim supi dong chok chene truck driver dong chok chene sitame ilitum karbi pi tum hedi la puson ajuno narlo no mane chiching ne pina truck driver mate chiching ne pina gari motor phan chu pasang donji sonchu mo thathe den nangji ate putek thi nona dina kai ke এইটো নম্বৰ সেইজনী ছোৱালী অকলে আহি আছে আৰু তই কি কৈছ? মই লিফ্টৰ কাৰণে তই নম্বৰ কিয় খুজিছ? নম্বৰ খোজা নাই, মই লিফ্টৰ কাৰণে। তোৰ নাম কি? आशीष यादव। आशीष यादव कहाँ का रहने वाला है तू? बिहार का है। बिहार का रहने वाला है तू? बिहार का रहने वाला है तुम तो अच्छे से चला के तुम जा सकते थे। गाड़ी रोक के एक लड़की को आते हुए तुम नंबर क्यों मांगा? नंबर नहीं मांगा। तुम गाड़ी स्टॉप करो पहले। स्टॉप कर रहा है सर। तुम स्टॉप करो। स्टॉप कर रहे हैं सर। अभी थाना में जाएगा हम लोग। थाना में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तुम थाना में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तुम कागज निकल। तेरे पास कागज है कि नहीं? हाँ सब कुछ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है। वो क्या है, उनको पूछिए, बोला लिफ्ट, उन्होंने ऐसे किया, मैंने बोला लिफ्ट, बोला नहीं। तुमको कब वो लिफ्ट मांगा? वो पूछिए उनको, मैं कुछ बोला नहीं, फालतू नहीं बोला, आ रहा है उनसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने लिफ्ट मांगा क्या? हाँ नहीं, उन्होंने हाथ दिया तो मैंने बोला लिफ्ट, तो बोला नहीं,
नो बोला, मैं इसलिए चलते रह गया। अभी भी आप आ रहा है पूछ नहीं, लीजिए उनसे। तुम बोला है कि तुम बोला है नहीं, ऐसे हाथ दिया तो मैं बोला लिफ्ट नहीं, कोई जाता है यहाँ पे, बहुत आदमी जाता है सर, ऐसा नहीं है। आज तक हम लोग ऐसा कभी गलत बिहेवियर नहीं किया है, आज से नहीं, मैं बहुत दिन से चल रहा हूँ। आ रहा है उन्होंने, वो देखिए चला गया हूँ, मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं सर। ऐसा गलत नेचर नहीं है हम लोगों को। बिहार का है, यादव है, ग्वार का है, बच्चा है, मुस्लिम नहीं है जो कोई गलत काम करेगा। देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो चलिए, आप गाड़ी, मैं आपकी गाड़ी में चलता हूँ, उनको पूछ लीजिए आप।